إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir ya masih Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari Allah subhanahu wa ta'ala rilanna siddi surah ya masyahurnya ya naritu surah Yasin. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala Yasin na iya betuan na Yasin Allah ta'ala mibawa miseng tanya to asan na Allah ta'ala tanya to asan na nabita sallallahu alaihi wasallam yamin arampe pandita tafsireta makada Allahu a'lamu bimuradihi Allah ta'ala masarum misengi akatan na niya betuan na yewe Yasin. Na yewe surah Yasin ya naritu surah 36 dalam Al-Qur'annya yang terdiri dari 83 ayat. Kai koi dicapa na juz 22 dan masuk ke juz 23. Yewe nasa pandritata yewe surah matama irutujunna surah Makkiyah. Betuanna ya naritu surah ya napaturunge pang Allah subhanahu wa ta'ala riolo temalik kadapuranna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi iya surah Yasin banyak bercerita tentang ritujunna apa sewange lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin Allah ta'ala mimisengi betuanna makoto pada itu deki na wedding baca iyewe surah Yasin dengan tata cara tertentu. Yede enengka napa gurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada badanna napa kulingi bekatelu. Riolo tenapat teruna yewe Yasin maka ada Yasin apa napa teru nauli Yasin yewe dek gaganang kenapa guruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka do benar itu narampitu pandrita tak hadis tak maka dek gaga cuasi di hadis majallo patentuengi apalanna narik kuri baca surah Yasin. Nikia matama iri tujunna ayat-ayat melebihi na Allah Ta'ala nariko dibaca makia palangi. Asal itu dipatentu wetunna dengan keyakinan maka nariko dibaca wetu mako mapakoy runtuk ki apalang mapakoy. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim watan ruangi maka dayewe akorangi tampu imega hikmah. Di antara hikmah dari Al-Qur'an ini maka dayewe akorangi tampu ipadisengan, tampu ipapangaja, tampu apa di ruang yang kemudian bisa mengeluarkan orang dari kegelapan petak kepe lalu kemudian menuju kepada cahaya yang terang benderang. Maka benar itu dalam Al-Quran ini mencakup hukum-hukum halal haram,
Maka tu penaritu payment dalam Al-Quran ini mencakup tentang kisah-kisah. Wal Qur'anil Hakim. Maka dia Al-Quran ni warikadana wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapa mula surah Al-Fatihah gangkan surah An-Nas. 114 surah. Nah ini gini gitu masakar ni satu ayat dari Al-Quran berarti nakafireki wiyewe Al-Quran yang manenna. Nareko nakafireki ni Al-Quran ni berarti nasuri ni agama asal lengannya nasaba beriman kepada kitab-kitab itu masuk pada rukun iman. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Majapummu Muhammad laminal mursalin situnget-tungenna engka ko mancaji saisa pole risininna suronaของAllah Ta'ala. Sungguhnya kamu adalah salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yewe samannai makkadaiของAllah Subhanahu wa Ta'ala lori nabita suruh melebihnaของAllah Ta'ala. Nasaba iya ro kafiri mega syari'are pattelarang na urengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasan ni sahirun, tukang sihir. Nasan ni mashur, to di sihir. Nasato ni majnun, to jangan. Nasato ni kazzab, pabeling. Nasato ni syair, to makilo-kilo. Nasatoi bahkan kahin, sandro. Migaya pattelarang na yawi kafiri lori Nabi sallallahu alaihi wasallam neke makadi fong Allah Ta'ala ajana muang kelinga iro warekadana kafiri innaka laminal mursalin ikutu Muhammad laminal mursalin surah malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala ala siratim mustaqim masa engkeriasena lalam malempu na iya lalan nolay Nabi sallallahu alaihi wasallam iya naritu lalam malempu dega gajiko-jikuna bahwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah untuk kita ikuti. Nasabab paita capakna. Nasabab mage malempui. Aga capakna lalang iya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iya naritu suruga. Asal Makkah cuy madecek ni lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yewe ilumuna agama ini nasabab Makkah cuy miki bawa. Mudahnya agama ini karena kita tinggal mengikut. Ini tima susah rupa tawe nasabadena melo macuy ko di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafuji macuy ri tawe. Nafuji macuy ri padanna. Niki ana reko di surah macueri wi surah malebina fong Allah Ta'ala dena melo. Bahkan menenge di surah macueri wi akoram malebina fong Allah Subhanahu wa Ta'ala dena melo. Bahkan sehari-hari tahu reko dirampengan ngi akoram dirampengan ngi hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam na sampiang ngi wi akoram ngi na sampiat tu wi hadis ne kia agami na cuiri ya naritu pau-pauna rupa tauwe adanna tauwe ada lele mina cuiri dina melu macuiri dalele boleh ria korangi makoto penaritu hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal Azizir Rahim. Maka dia tu akorangi tanzila anu dipaturu oleh Al-Aziz. Biasanya Al-Aziz masaro makuasa. Ar-Rahim masaro pamasai. Samanna makadai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna yawi ayae makada angkatu akorap poleiko isang ni makada saysa pole asang asak kami na makasiku iya naritu makuasa. Ada asang Al-Aziz na pigoi iya melo na pigoi.
engka akora pulai ko de melo macweri tajen ni makka de tuga gamulil lawalawi pacallan na fang Allah subhanahu wa ta'ala narekomelo ina patatep peluriku. Ketahuilah bahwa Al-Quran datang kepadamu, lalu kemudian kamu tidak ingin mengikutinya. Ingat, di antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Kuasa. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Niki nareko engka ko makkacueri akurangi nasaba akkacueri madecing. Iseng ni makkadafang Allah subhanahu wa ta'ala masaro pamasi. Nama seki fang Allah ta'ala rilino, bahkan nama seki fang Allah subhanahu wa ta'ala mati ri akhirat. Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman, maka da iro akatamu Muhammad diutusu rilebokna yawelino litunzira akata maparingerako qauman lauri wawange litunzira qauman ma unzira abauhum, yade enengkana letuki wi paperingerang lauri nini nariolo fahum ghafilun, gangkanna napas sabari mencaji tau pada tak kalupa. Jadi akata diutusukna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naritu basyiran wa nadhira. Maka dia Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Maka dia itu pada diutusuk Muhammad sangadinna basyiran ya naritu mapacat diuriu, memberi kabar gembira, wa nadhiran makoto panaritu maperingeran. Na ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia maladde na peringerangi ya naritu ritujunna awajikanna dia senge apa siwalur fang Allah Ta'ala. Makoto panaritu maladde na peringerangi naritu bahaya na apa dua ngelur fang Allah subhanahu wa ta'ala. Nadi gagasit disuro madioloi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadinna pada yamana miwe na peletukang makada asom pakolor fong Allah Ta'ala ajak nang kamugau gau apa duang. Maka dia fong Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, majapudi tu kiutusu ideolomu Muhammad mir rasulin sed disuruh illa nuhi ilai sangadinna diwahyu kangi makkadah la ilaha illa ana digagawad diri sompa rilaiku nasabang Allah Ta'ala fa'budun pada as-sompa ko lauri alaiku. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir ya masihung Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe pamulan na surah Yasin natampu iri tujunna akorangi alabirenna yewe akorangi narekomelo kiruntu deceng adepe ki aku dikorangi narekomelo kiruntu apa tiruang agurui akorangi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis surat Bukhari, khairukum na iya sikesimu tu menang man ta'allama al-Qur'ana ya naritu to mak guriwi akorangi wa 'allamahu makoto panaritu napa guruangi akorangi nareko dia gurui akorangi majapu iya newe elaleng apa tiruang. Maka dari Allah Ta'ala zalikal kitabu yanatu akorangi la riba fi diga abata-batang rilalenna hudal lil muttaqin mencaji apa tiruangi lauri to pada matepe emitau elori fang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka to panaritu yewe ya Nabi sallallahu alaihi wasallam surah malabina fang Allah subhanahu wa ta'ala di gaga abata-batang taitani maka daya akoran natiwi epole rifang Allah subhanahu wa ta'ala di gaga nengka na rampi-rampi nabita pole rifang Allah ta'ala sangadinna dia senge wahyu mi bawang. Maka dia rifang Allah ta'ala wa ma yantiku anil hawa na ya nabita di nengka nak bicara pole ri hawa nafsunna
in huwa illa wahyu yuha sangadinna pole manami rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir yang masifong Allah subhanahu wa ta'ala na yewe akorang ya narito kita na pueloy fong Allah Ta'ala dia kecuali namu pekko ge egana na kita ta namu pekko ge egana pura dibaca kita narekode na si cocoki yewe sit di kita ya narito akorang wajapu di pasalamaneng iyor sinin na kita lainnya na sabab magay sit di mina puelo fong Allah Ta'ala untuk dia kecuali yenewe Al-Quran digaga kita lain yang patur fong Allah subhanahu wa ta'ala sangadinna Al-Quran untuk dah kecuali. Makanya kemudian ajak gaga neng kalawalawa ki pallawa ngetak si bawa yewe Al-Quran ni kita ya de nasi cocoki Al-Quran melebihna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tu peneritu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh melebihna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Di gaga tuneng ke fong Allah ta'ala na perintah da cuiri se di tau sangadinna Nabi tami sallallahu alaihi wasallam. Namo mipekko ga egana namo makada guru takmu. Namo makada pekko ga bateta na fagur. Namo makada pekko ga batena yare ka pappi de chenna loridi. Tette irupa tau. Tetap manusia dan tidak boleh kita melampaui kadarnya. Jangan jadikan mereka ini sebagai tagut. Dena wedi. Nasabak magai sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam napa sepesengi maka dala taturuni. Ajak lalu nangkamu mutalebbi-lebbi batimu pakaraja ka. Kama atratin nasara. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Pada toh ya na pego kengi to Nasrani lori Nabi Isa alaihi salam. Na ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaminan na puji dio birangi pole rufang Allah Ta'ala maka da Abdullah wa rasuluhu ya naritu atanna fang Allah subhanahu wa ta'ala. Na yewe idi rupa tawe ya to mina pakaraja ki pada tarupa tahu nasaba magi de nai tabi iro dosa-dosa di pigo de nai sengi makka de pikku ga iro jata de nai sengi makka de pikku ga ro igana atas salapura di pigo de nai sengi de nai tai. Lalu kemudian kenapa kita tertipu dengan diri kita ini yang merasa diri kita ini suci? Namo makka da ustaz, namo makka da guru besar, namo makka da tiga ni magang kapak disengenna tiga magang kapak keswianna tata irupa tau denu leleseri wi hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam makada al insanu yusibu makada kullu bani adam khata sininna yaitu anak apona Nabi Adam mesti tetap pawiri tujunna atas salangnya di gaga tu mata mak suruga nasaba amalak madecin namo Nabi tak muah maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dega gato matama suruga nasaba amalakna maka dari sahabatna Nabi ta nemu ide maka dari Nabi ta nemu iya nikiya illa an tagammadani Allah bi rahmati nikiya Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti saya dengan rahmatnya. Dalam riwayat yang sahih kasih ditau maka siya lor Allah Ta'ala merelo do Allah Ta'ala maka de puang aja lalu dan kata pamatika sangadinna dalam keadaan saya beribadah sujud kepadamu dan jadikan seluruh hidup saya sisa hidup saya ini dah ibadah kepadamu maka siya lor alin gangkanna lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan sujud dan umurnya habis untuk ibadah
sampai kemudian di akhirat maka dia Allah Ta'ala at-tamak no suruga nasabak pamasiku maka dia ni yewe tawe puang dewe de kuelo matama suruga nasabak pamasemu puang melo katama suruga nasabak amalaku capu umuruku upake maka siang upake pego amalak madeceng maka tu penertu saya meninggal dalam keadaan sujud beribadah kepada maka dia Allah Ta'ala luri malaikat tangai pitangi gare siaga ngare ga pura na pigo amala madeceng pasi timbangi si bawa sit di papinya meng yewe rengi ena itu pakitan na nanti ditimban na yewe amala madeceng na de na ulir ratte de na ulir rapi yewe angke na papinya menna berupa penglihatan ya de rengi polir pang Allah Subhanahu wa taala makren pang Allah Taala magani de na siangke di gaga angke na itu amalakmu daripada kemudian apa yang saya berikan dari nikmat ia pak kita mi bawa napi syedi maka dia ni Allah Ta'ala at-tamak nuri lalenda neraka nasabah ia tu amalakmu dia nuli patama ku suruga maka dia ni yewe tawe puang tapat tama nak pelik nasabah pamasimu puang toba ilur Allah Ta'ala lisulur Allah Ta'ala gangkan na di patama iri lalas suruga nasabak pamasina fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala jakiam mengi kemudian kita tertipu dengan diri kita ini biasa ni alita ini orang-orang yang ahli ibadah ahli ilmu suci dan sebagainya kan tetapi kemudian dia gaga misengi maka da aga adi capakan na yewi atau tunggal linota yemi di pumena seluruh fuang Allah Ta'ala memuari pada nauliki fuang Allah Ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah yang itu di furio Allah Ta'ala rigo engkana mencaji puang risompa dega risompa rilen Allah Ta'ala makkuto peneritu na furio ki pang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين